YouTube lang non ke competition. Kuman market hack ko an magi pelam ngun hala an sia channel ta ke grow un po. YouTube afil long ke especially karbeng long ke do karbian atong. Kuman ni inut bak amunit vlogs pen si ke thang po ma adu kave phanta la puson aku pai eke tang edg ke gali. Asi mathanon ko PC ke claim nang jima. Athe vlogs bang ke already do adlo. Itum hala son bang ke claim nun de det sita choklo. Hala vlogs det le content kali la. Tehang long ke tok ko pilon ni. Lasi vlogs po bangke already karbiat to malong do adlo la bangke according to me chokma po jate la ilong wet alang sunapan bangko anamunit betai ko ansi ke paklang po la pula he kelang tang da video le betai ko ansi kelang la anu ka prele salam ta solang sun ke la pula thak lo lam heloi thabar nang naglo di lasi thanang content ko son se ka se build thek po lasi how to build your video quality especially hala video content apande video quality pa improve ji pulutang te you have to give time nang ko an ma por ka chepi un la an lo kelang miji e sona video ka pleng ji aphan son thom abhag do mate bahag da ko most important things to improve your video quality is to make script dio shoot se aprang kai ta matha vertu script akenang shot matha bom ning ye bom popu mathari la puson lo pulutang te video bang lang no dak la pen che ton te da demta do kok ta hai mo editing a hoda bang oi ni la puson da ning je mi lang la dak yo la pu bang matha yok plot nang pu video shooting te aprang kai ta video scripting bang chi sik tu jong si matha bom ning ye pom pulte aporta en chat pu jong sinang li aprang pen script chi sik adlo plotang te your time will save your content will improve your video will attract by more people ni comment section long la puson a comment ta modo kok ta hai vlogs ka selama phanta vlog script tok nang lang mapu obviously it's a big yes tangte ko son lo ka selam pa vlogs of phanle nang an karbiang long a vlogger sa tum a video ang bong chitim lo potangte a save identity ate hula bangke script ka ve join lo la si vlog script bangke tok nang jike la pulo nang video bang pini ko na lo ka dampo thing first nang dam long le pin lang adem pulo tangte first internet long search den ko pima ke do ko son ma dem nang ko pima internet long hala so adem phan ke thek long intro long bang hala hayalam than nang ke bar lo pulo tangte to war long ko pima ke thek pon long ana bang ke explain pon jong sinang to war long ko pima ke thek pon long aling than pon bom lote audience atum nang video phan attract bom po asi vlogs ka selam ji phan pulo tangte hala a vlogger sa bang ade chelle piknang ji war soding thek lokalin than pon thore ta henu entertainment da piponang ji asi mo pene ki po script polam he asila script bang ke ang tum entertainment script si tok nang po ang kona nang den si ke thabdun ji mahala bang ke nang kam lo ni tum me thang mata si jini ji le hala elong bak ang den nong ke tum burhi ya type da kok ji ke ha asi hol bula son ang den nang lo plutan nang li ke tok script entertainment script bang product thap pon thot nang po now after the script next is shooting along bang ke e sonalam ning si binot la bang ke be confident eragri fereri jong si inirvet kahai loi therak duk pulute nang bong tame nang iktame madu phan tame chehang den sita be confident jong si mo kodane mistake do kok pulutang te just retake it because no one is perfect last but not the least editing karbiang long ke ong dung atum editing ke mobile pen side ala ong dung bung pen ke netalo editing aphan pulutang te don't use another app rather than KineMaster best dola PC teng an kam claim unlo PC long bang most powerful ke Premiere Pro la pen KineMaster a difference ke motion tracking la pen audio amplifying chollo athela hini hormu Premiere Pro long bang do bons tame KineMaster long bang avede an paran ke same lo jongsi use theglote lasi editing aphan apor pitu kadu kave aphan ke pangrong bang hello editing lo la pen la video ka selam long ki sungna hormu ke la editing hello trim and mars chotle edit pukali not see copy a sound effects si kipinangi ma chini pametu nang ko ane ka che paduk pen editing upon apor pipedat plutang te nang che paduk na si pini video bang kala pan velo lasang tum ko pine karjujia sondolang pulte comment box ke free lo anam nang ni pig no penyong sinang tum apor tu plutang te ni ari kang sam ke kai ta sarali bang ke chetong na